izoberi ya nyomwabazi yo bushesherekari y'amashemerero minji aha bigo by'abajurizi ho muri Namugongo wanyuma y'abaramaji okurwo mu ihanga hamwe na heru ya Uganda okweshuka aha bigo by'abajurizi kugira ngo babase kushaba bakwijuka ekiro cy'abajurizi. Izoberi ekitongore cha polisi cha Rugayo okubasa kusima ebitongore bibyo kwerindo mu ihanga ahabo murimo ogubikozire ekiri kubasika okureba ngo byabasa kuhereza abaramaji obukumi oburi kwemarira. Polisi yashoborora ngo ahakigwa ecyabajurizi aha mwanya ogw'abakristo abiri hari abaramaji abari hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3 ngo kando w'abakristayo abiri hari abaramaji abari hagati ya mitwaro nshanju na miliyoni emwe ngo kandi emishango ekozerwe ebireri mice munonga. Twagala okweyongeza okwebaza cyo kwanti ebitongole ebikuumaddembe byabadde biri ku bwerinde era byasobodde okukola omulimu omulungi wakati mu kwerinda okw'amaanyi era twagala okwebaza bano aba SFC aba UPDF prisons tulina abakesi ba SOCM ne crime intelligence ebitongole bya polisi. Omugambirizi wa polisi hanga Fred Nanga yashoborora ngo hariho enkozi z'ebihagaro ezibakwasire ezirimo abashuma b'amasimu abari kwibo bushaho bw'abakazi ababire behinduremo abashaho okubasa kwibiramo abantu ngo kandi hamwe na nabo ababire nibehindura mu kabe byo kwerinda kandi bo batari bo. Sange jade jetolorera ku amasimu okusawo bw'abakyala abasazi b'ensawo mulimu abiri mu babiri abasangiddwa nga bafuuwa etengaye badde bagezaako okwerimbikiriza nga abasawo n'ekigendererwa ekyokufera abalamazi. Enanga nagira ngo omyanya yona orubajo rw'abakristo hamwe n'abakristayo habire habuzira abana bakwingana 38 abe batakarebire bazire babo ngo bitu ahizagira kwikira izoberi abana mwenda bonka nibo batakatungire abanyabuzare babo. Abiri mu mwenda kubbo twasobodde okuzuula abanyabwe ate abalala mwenda abawala basatu n'abalenzi 6 bakyali awo ku family center akasangire Namugongo. Oguyashoborora ngo abana aba bakumirwe aha mwanya oguri kureberera abana oguri kumanywa nka family center Namugongo okugira ngo babase kuba bariho barindireho abazire babo ngo kandi n'izoberi ari Namugongo hakiri habaramaji abari kwikara 10. Nchaya rero tulina abalamazi abadde bawera ddala 10 abadde tebannaba kuddayo abalala babadde bakoowu so n'olw'ensonga eyo tugenda kusigala nga tulungi awo Namugongo mpaka nga buli muntu yonna amaze okufuna ekkubo erimuzaayo ewaabwe. Omulingo nigo gumwe ori kugambirira ebyentambura omwihanga Michael Kananura yashoborera embera ebyentambura okwebireri kandi yashoborera ngo abantu bashatu bonka bo batungire butandu kandi bakatunga obuhuta bitu obutari bw'amani. We did not register any death involved in the pilgrims. However, we registered 3 crashes involving pilgrims who were injured. Omukugambaho n'abanyamakuru Enanga yagaruka yagamba na naha mushango ogubariyo nibenjera kucondoza ogurimu omulisa we kanisa ow'emyaka 32 okurwo mu cyare cya Kitojo kandi ori kugambwa kuba yabire na toroboza akishike emyaka 15 okurwo mu mwanya nigo gumwe. Leader Gogaita Muhumuza Nicholas myaka 32 ow'ekyalo ky'Ekitojo twagguddeko omusango ogw'okukalasanya omwana w'obuwala asoma siniya ey'okutaano. Bino byali emabega nga 13 omwezi ogwokutaano. Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Sky TV.